ay marami nang matutulungan.
Maya payabak po, brothers and sisters. Yabetala king misang iti, ding makatuking kayaduanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Dolores Perez, Arvin Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Iris Shabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Ronald and Jamie Pino and family, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Jevi Ann Santos, Sakari Saik Kunanan, Kian Carr Kunanan, Tanueco and Enriquez family, Rowena and Mark Nano, Suji and Raquel Endo, Rex and Frida Villanueva, Lisa Aquino, Vicky Ball, Sally Surla, Esme Aquino, May Sunido. Para kapag nasandari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler and Tanueco, Joseph and Wendy Garcia and family, Health Inspire Enterprises, JBG Builders, Joanna Santos, Arthur Wilkerson, Charity Bodog and family, Raymond Arcilia and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Vicky Aguilar, Alice Eugenio, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Myla Malonzo, Marivic Sonido. Para aking malagwang kapaldanan dari Joanna Malbug, Silvenio Arcilia, Agosto Dizon, Freddy Facho, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco. Pangaditara ring kaladwada de Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Ernesto Jose Remejia, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Alicia Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Rapino Santos, Africa Malyari, Anastasio and Loretta Macabali, Wilfredo Reyes, Pelino Navarro, Flaviniana Navarro, Rosalina Obama, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Roleta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado,
Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Danilo Serrano, Wilfredo Gabiola, Prince Romero, Caroline Romero, Carlin Romero, Milagros Romero, Emiciano Mercado Sr., Rodrigo Calara, Candida Aison de la Cruz, Jaime Peña, Jennifer Peña, Abel Tanueco, Diosdado Clara, Edmond and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Bong Dungka, Angelita Dizon. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na reng mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ngeni Reverend Father Jonathan Bartolome. ning ipa po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Bayo tayo pagmasusyan ning banala Eucharistia, si Shantala rin kaya katang kasalanan na meging tuda ni rangsangkan ding kalungkutan ning pakamalan tang Indong Maria. Iyag kastangin iyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ku king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king die alananga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, biryan mong ingduning anak mo, minantabi at diname kaya, kabang makabayube king krus. Pagkalubmusana king ing Santa Iglesia mo, mabiyasaya namang makyagum king pamaylasa ng Kristo, baya namang mga intulid milawok king pangasubli ng bebye. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang iba't kinsulat ka rin Hebreyo. King kaya kabanin biyen kiti sulit, i Jesus mi daw niyang panalangin, at meni kapuyang masikan, at menangis arapanan ng Diyos, ang makapagligtas kaya king kamatayan. Pauli ni migpa kong babayat ne minto, pekirandaman ne nin Diyos, bistan man ya ing anak nin Diyos, may bisayang ne minto, king kapamilatanin kayang kasakitan. At inyang meging ganat ni, yaing meging penibataning alang anggang kaligtasan, para ayatang sablang meminto kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. Ika, O Ginooing kakong santungan, mo sa paing tulot, ing miras kako, ing kamarinayan. Ikabos mo ko, uli ning kekang katuliran. Pakiramdaman mo ko, malagwa ka, saupan mo ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. Maging nganti ka sanang bato, akakong pisantungan. Kutang matatag, akako, babye kaligtasan. Ika ing kakong maglualo, at kakong kambilan, ban mi paligayan ka, lagyo. Alalayan mo ko't patnubayan. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. Iligtas mo ko, king nanom inumang, dang silo kako. Uling ika ing kakong santungan, karinggamat mo, ipanibala ko ing biyeko. Ika ing magligtas kako, Ginoo. O Diyos, tunay kang tapat. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. Dapot kaya kako manalig, O Ginoo. Kakong sasabihan, ika ing Diyos ko, ing biyeko at yu karinggamat mo. Iligtas mo ko, karing kasalang ko, at karing lulupig ka na ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. O Ginoo, ing kayapan mo alang kapara. Makasadya para karetang ating takot keka. Ding sabla, balura, ing kekang ganaka, at kekang pagkalog, karetang manalig keka. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong kukupas. Parang alantaya ing mayap a balita. Mapalad ka, O Nuan a Birhen Maria, lipat ning ekamete, pigtagumpen me, ing korona, ning metong a martir, siping ng krus, ning Ginoo. Ginoo manatilia kaya kayo. At keka antemoren, Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. ligaya keka, O Ginoo. Makatalakadya lelena ning krus ng Jesus, iimana, at ing babaeng kapatid ng imana, i Maria ang asawa ng Cleopas, at i Maria Magdalena.
Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana, babae, o yan, ing anak mo. At nga na, king alagad, o yan, iima mo. At manibat na kanita, inampunan ni ning alagad, king pibale-balena. Ing mayap ng balita ni Kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po sa klase, no? Nagre-recitation yung mga bata. Tapos yung teacher, sabi niya, okay, sino nakakaalam ng 2 plus 2? Tapos nagtataas ng kamay yung mga bata. Pero si Tolit, ang ingay niya, sabi, Mama, alam ko. Pero tinawag niya si Jericho. Sabi niya, Jericho, 2 plus 2. 4 po. Okay. 4 plus 4. Tapos, Mama, sabi ni Tolit, Susan, ano yung 4 plus 4? 8 po. 8 plus 8. Mama, sabi ni Tolitz. Tapos, Tony, 16 po. Okay. 12 plus 36. Tapos, walang nagtataas. Tapos, sabi ng teacher, Tolitz, ano yun? Tapos sabi niya, Ma'am, ang hirap mong kausap. Kaninang alam ko yung mga answer, hindi mo ko tinatawag. Ngayong hindi ko alam, ngayon mo ko tatawagin. Di ba ganyan tayo? Kapag nahihirapan tayo, nagko-complain tayo. Ngayon po'y kapistahan ng ano po yung piyesta tamo? Ming Virgen de los Dolorosa, Our Lady of Sorrows. And part na ng biyata mo ing kasakitan, kalungkutan. Ini po yung sanang realize tamo. Kasi nung tutuusin po, Mama Mary, yung indu na ning anak na ning Diyos. Pero ang diyang megdu sayang katakot-takot. Kaya naning karapatan tamong mag-complain king apong Ginoo. Pero, di ba, tayo po'y nabubuhay sa kapaligiran kung saan naghahanap tayo na buhay na walang dusa. Bugbog tayo sa mga alok ng madaling buhay para sa atin. Ninumong nga bisa maging sexy Kenny o maging macho. Pero po ang kailangan ka munta gym, buri mo pa? Hindi. Kaya di ba maka-entice la, reta pong ads na for only 7 minutes a day, you would achieve, itang nung kamacho, nung kasexy. Itang ditak mong panahon, akwami itang pangarapan mong katawan. O ita po atin niya pa pong effort. Po mas maka-attract, netang andyan pang iya ka mag-diet, kanan mo yung buri mo, pero pati ininom meta, maging sexy ka rin. Detang gluta lipo. Po. Gluta, naning epekto ng gluta tayon, puti na ka, sumexy ka pa. Kasali. Ba't deta pong mas aguli, di ba? Itang burita mo yung ating tamong washing machine, ating rice cooker. Kabat deta pong matamad magluto, instant food, instant noodles, instant nano-nano na. Buklat may mo itang dilata, okay na. Bakit? Huling yata mo bisang magkasakit. Mas matiwasay, mas mahusay. Kaya naman, kay daling matukso na iwan at palitan ang anumang gawaing mahirap. Yung reaction ta naman talaga, potang magkasakit tamo, mama ko, tatakas, lalawot. Pero, kareta pong sitwasyon natin problema, iisang Pablo po, ating nga sasabihan. Kaya pong Romans chapter 5, verse 3. Sabi niya, we can rejoice when we run into problems. Paano wala nita? Magsaya tamo ka, ano po ang mga problema tamo? Personally, yak po masaya po ang atikong problema. Ako rin po matula ng masakit ko na ma-opera ko. Ako rin po mag-rejoice ng may aksidente ko. Ikay po rin problema? Di ba? Gagagata mo pin, pati mga problema tamo. Pero, palagi ako yung amanwa ng San Pablo, alin naman, we will rejoice because of the problem itself. God is telling us to rejoice because of the purpose of the problem. Kasi, yakpan walan ko rin na everything happens for a reason. Atin pong parasan ing daranasan tamo. Kaya atin yan pong purpose nga pong Ginoo. Kaya papaboren na danasan taming kasakitan.
Deng problema na kaya katamong I experience. Bakit? Kasi, metong, ababalo tayong sarili tamo, potang problema tamo. Lulto ing pangatao tamo, potang maayos yung sitwasyon, potang natin emikiburi kaya katam, potang ilangan sasayang ayon, deng ing kapalaran kaya katabo. Deng problema o kasakitan, dahing aus tamo ka rin kapag subukan. Pauli da rin masusubok tamo. Wapi naman. Ati ko pong kakilalang matwa na patse po mag-confess siya o kaya patse may pagkwento kami. Ne? Kakayang ko, ulit na pong asawa na, matwa na la, medyo akakit ko na makulit siya itang mister na. Sabi ko, namupin po ako. To tolerate siya po itatang kabataan. Ay, hamong, makaba ko po pasensya. Parati na po sabihan, makaba ko pasensya. Pero nang pong may garal no ring apuna at iya pong magmante, pota po mag-confess siya, ay hamong, Diyos ko, patawarin niyo ko po, ako po apigilan sarili ko. Bakit po? Ay, Diyos ko, mitatas ko po presyon karing apo ko. Kabating kayo po, magsalita ko pong matsura, makapanagkas ko po. Kabata ko, di ba po, makaba ko pasensya? O ito po yung balo ko, balaksabi mo, makaba ko pasensya, ngayon po pala. O ito, may subok iya. Andyang ing lugod, kaya kayo po may asawa, kapalan niyo po patunayan kaluguran niyo yung metong at metong. Alipotang, di ba ita pong sinumpayo? Sabi, luguran da ka for better. Alipupotang better, karin may patunayan ng kahit lugod mo, itang for worse. Alipotang richer, nunay pa siya poorer. Aliwag itang in health, pero pa siya masakit yung kayabe mo, karin mo patunayan yung lugod mo. Di ba? Bakit? Karin niya masubok yung katapatan niyo king metong at metong. O kaya, deni pong miyasawa, deng mister, mister pa mo yung para. Kasi po ito yung stereotyping, na ring mister deng medyo mangalinwan, king karelan sinumpaan. Potang, kapilang kabaging faithful, potang kayabe yung asawa mo. Potang alin mo na yung kayabe, faithful ka pa rin. O karin ka masubok. Kaya deni pong problemang daranasan tamo, kaya maging matula tamo. Bakit? Kasi, sabi natin, when we have many kinds of problems, you should be full of joy because you know that these troubles test your faith and this will give you patience. At ipang reason nung bakit nang kay po Papa Brena ni nga pong gino na dumalanta mong kasakitan. At iko pong kwento na itapaunakan ko, uling mahilig la po mag-bake ding kapatid ko. Ayan, mag-bake la pong cupcakes yata kanita. Ita pong oven mi, see-through ya. At napapalubdo ka rin dito ang cupcakes. Kapat, ababaw mo naman pumabanglo talaga. Mana tatanod dya po makanita. Kapat sabi na yung kapatid ko, may tatal na ning glass. Yung salamin, mapali yan. Apo, naman. Alaman kilom na. Kapat yan, manad ba yung manita? Kapat ganita, palapit na yung palapit. Kapat, may pakirot kayo. Di kami rin, may pakirot kami. Bakit? Kapatanan ng kapatid ko. Nano, tilan men Opo. Talan men pa siya. Bakit? Mapali, masakit. Paulina Nita, may tandaya. Di ba ning kayo pumanita yung malilyari kaya katamo? Kailangan pa itang mapayit karanasan, matinding problema, bangka nita magtanda tamo. Masakit. Pero, ababalo tamo itang lisyon. Ini po yung rule na po ng universe. Paulit-ulit may danasan ng problema hanggat eme pa abalo itang lesson na dapat abalo mo. Kunyari, kayo may asawa, nung ipipapaten nyo, yang issue, ako pa may tanda. Talagang danasan niya yan hanggat ako pa may biyasa. At ito po anong experiment, itang magpabukal kang danum, kabat kumakang tugak, at siyaming tugak ka rin. Naning gawa ng tugak? Ang agad-agad, lundag yan. Pero kumakarin ka nung kasirola, diyan na may maligam-gam danum, kabat kabit mitang tugak. Nang gawa ng tugak? Manatili ka rin. Kasi, ma-relax siya. Kabat mag-backstroke ya pamanita. Kabat sinjan may ano yung stove. Low fire. Kabat, bagya-bagya papali ya. Pero yung tugak nang gawa na, mag-relax siya lalo. Kasi, di ba?
makarelax na pong medyo mapalipaling danong. Hanggang po ang mipatutudya, at po ang bubukal ne, nani po yung sitwasyon na yung tugak, metene. Naamalayan, na metrap ne, ketang bubukal na danong. Kabat dagdagan may anong sayo, tiyo kayo papayang po pang laya, at tinolang tugak. Yan, di ba? Kuminsan ganyan din tayo, hindi natin namamalayan na palayos ito yung kakatanggagawan. Pero patsi biglang may ka-problema, di ba? Migigising ka, namumulatan ka dun sa mga pagkakamali mo. Paulinanita, at ikang chance, baka nita, lundag palwal kitang sitwasyon na ita. Ning kahita mo, appreciate din pong problema nga rin. Andiyan nga po, honestly. Ako po buritang daralan ko pa rin problema. Pero looking back, kasi kami po kay mag-journal kami po, tambasan ko la, karing ko realize, sasadya na ako ning apong Gino. Pinrepaire na ako ning Diyos para kitang nung ka rin na ako buring idala. Kaya, yan mo rin po saning realize na mo, na ning kay apong Gino, papaborehan na katamong dumalan kasakitan. Uling at inyang parasan. Tandaan niyo po, everything happens for a reason. Datang aliwa, looking back, karinda mo I appreciate. Kasi, paulidaret ang problema, realize nito ang kakulangan da, pamagkamali da, at potang mamroblema la, karinde mas agaga na ka ing apong Gino. Kaya pinsabi na rin ning Bible, it was the best thing that could have happened to me, for it taught me to pay attention to your laws. Siguro dakal tamo pagdaan ngeni, etalaburi reni. Pero magtiwala tamo muking apong Gino. Itang kayang plano para kaya katabo. At inyang purpose in Diyos. Pota, buri na katang gisingan ni nga apong Gino. Bang tukyan ning paralana. Bang kanita, lumapit tam pasibayo kaya. Bang kanita, manalig tamong todo kaya. Siguro paulida rin problema ngayon mabiyasa tamo, magtinuta mo. Paulida rin yung pagdaanan tamo, akit tamo yung sika ng tamo, inggaling tamo. At paulida rin sumanting tamo pa nga tao. Amen. Talakad ko po. Ngayon makatipon tamong magmasusi, king piyesta ning Nuan na Birhen Maria de los Dolores, ganakan ing dake, gimpananing birhen, king pangatatag ning mistikong katawan ng Kristo, ing kayang Santa Iglesia. At wantaking ginuing sablang kailangan tamo ban atuparan, ing kaburyana, kambe ng Maria, anting kakatamong talatayid at talasaw. Nga tamong manalangin, Ginu, pakiramdaman mo ing balayan mo. Gino, pakiramdaman me ing balayan mo. Ban ing Santo Papa, ding sablang obispo at ding pari at relihiyosa, at ding sablang Kristiyano, atok lasanda, ing sikanan makatupad, karing karelang katungkulan. Kapamilataning alimbawa ng Mariang Induning Santa Iglesia, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding sablang mamuntukan, king gobyerno, pagkapilitan dang apairal, ing kapayapan, at makaganap mitmong katapatan, king karelang katungkulan. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pakakalulo at ding magkakasakit, mabiyasa lang sumuri at makibat, king kasakitan, akarelang daralanan. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding talaturu, king karelang pamikalat belwan, king lugod, katutuan karing manalumpakan, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman me ing balayan mo. Para kaya katangan, itang memalen ning balayan Kristiyana, mabiyasa sa anang tupad mitmong kagiwan, at lugod king kaburyaning Diyos, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan.
Ginong Jesus, ing Birhen Maria, binyenen kayang sarili ating sablang atsukayaban, sumuyo kaya king alang kupas akatapatan. Ibiya mo sa kaya kaming grasyang maniwala kaya akasing tatag ning depatana, ban sumuyo ke at lugod kaya at karing kaparaming tao, anti mo yung depatana kaya kabaning biyena. Ika mabibiat magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kay ang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, tanggapan mo sana ing ikapuri ning kaya kang lagyo, king panalangin at ay na yampang mi kaya ka kaniting pamiparangal mi, king nuan na Birhen Maria, kabang makatalakad ya darami siping ning krus ng Jesus, binyeme kaya kami anting malugod mong indu. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at niliya kaya kayo. At kaya ka antimorin, Iyat na yoring puso yun. makayat nano king ginu. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan da parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kabang parang alan niya ing ng Birhen Maria. Mapalad yang dili ka ring sablang babay ing malabirhen ake kang piniling maging indu ning bugtong mong anak king kayo payaning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunay ning indu ning kekang anak, abeyit na antimong sala ning metong ngayato. Ulinita kang bering koro ring anghel karin banwa. Daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe alantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Tunay kapin banaloy ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo laneting ayin king Espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lukim pamaylas at kamatayan kinwaning tinate. Pepa salamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyan ing kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Binyangyan ni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng miyebe ng anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin ng biyat, ing kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, din kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatid ming pepay nawa na at maninayang subling miye at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo at inupat king malmong kaburyan. King kaya ka ba ni panahon puryandak at paligayan kapamilatan ng Heso Kristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banal espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alananga. Ngayon manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo. Mo
Ikabus mo kami, Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulo, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming kalapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, mo sana babalik dan ni kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimore. Ipakitaan mi kakami atong tamking kapayapan. Ning ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ning pinandit, era ka atanggap, king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari atsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ku kaya ka. Amen.
Luklok tapo para king announcement. Ang mga parokyano ng Santa Teresita, Paris, ay nasa side po ng simbahan. Nagtitinda sila ng mga raffle tickets. Ang pondong malilikom nila ay gagamitin nila para sa proyekto nila sa parokya at sa 5 mission stations kung saan sila ay nagbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangangailangan. Nagpapapiding program at ngayong pasukan ay ang Back to School Project. Nagbibigay sila ng mga bags at school supplies. At meron din silang mga scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket na nagkakahalaga ng 100. Ang inyong 100 ay marami nang matutulungan. Maraming salamat po. Kanya po September 28 yung raffle po. Manalangin tamo. O ipang malugod, pasalamatan da ka, alang likat ning king sakramento ning alananggang kaligtasan, akay ba't mi pamong tinggap. Mapakumbamaming paniga po, ikaming migaga na ka, king lungkot a penamdamaning Nuan a Birhen Maria, king lilong ng krus ng Kristo. Asun dumisanang gagampanan para king mabilog a Santa Iglesia, ing makaligtas ng pamaylasan ng ginuming Heso Kristo, ang mabibye at magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka antimoren. Manalangin tamo, o malugod apo mamakalulo, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo, king balenay niwi mo. Pakiramdaman niyo po ring paniga po at panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kehebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbeking alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti aga na kada saning pangako daking binyag na ikamo kabud ing karelang luguran at suiwan anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayin tutu, ing Iba, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayo king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa ba ko?